Kakong Rose Harsentiu kalayo pediang saisisen ya ka Khusnam World Record of Excellence and National Award kabalong Hanongba Delhi. Ya kani ka Khusnam laay da ka National Integrated Forum of Artists langba u Chief Khera ubadai motivational speaker but ubadai ru unang thokon. Balong kumukongsan ha kijingdon lang jong US Harmeet Singh Kalka badai President jongka DSGMC but President Pritpal Singh Panu Founder Chairman NIFAA. Kakong Rose kalayo pediang ya kani ka Khusnam harakat prangut kiweipat ginong sengkam but ginong tray monsngau bha na kiweipat kijela baper jongkari. Kani kijung yok pediang jong Kakong Rose Angeline Karsentiu ya kani ka awat kalong shisha ka burom ka bakraw ya ka ying ka sem ka kur ka jat ka shnong penden umyong mairang Eastern West Coast Hills District but ya kejelahi barok kawai.